Odmah da vam kažem da ovo nije video u kojem ću vas učiti kako da zaradite neke ogromne pare online, već ću vam pokazati moju ideju, kako sam je realizovao, koliko sam zaradio, kako sam radio marketing, kako sam dobio preko 1500 korisnika moje web aplikacije i kako sam integrisao da u pozadini radi sa ChatGPT-em. Sve sam to uspio za samo par dana, odnosno tačno 10,5 sati rada. Na kraju videa ću ovu čitavu biznis ideju, marketing strategiju, čitav kod i sve prodati nekome. Šalim se, neću prodati, nego ću pokloniti. Zato je vrlo bitno da ostaneš do kraja i ispratiš sve što pričam, da bi kasnije mogao da nastaviš razvoj ovog biznisa ako budeš izabran. A u ovom videu ćeš saznati zašto poklanjam ovu aplikaciju, koliko sam zaradio, kako mi je pala na pamet baš ova ideja, kako sam isprogramirao sve, vidjet ćete kod i bazu podataka, kako sam došao do preko 1500 korisnika, kako sam implementirao plaćanje karticom i koliko me je sve to koštalo. Prije nego što krenemo, obavezno se subscribe i zapratite me na Instagramu, tamo uvijek objavljam nešto interesantno. Od kada je krenuo ovaj hype vezano za AI, želio sam da napravim video o tome kako možete vaše znanje programiranja da kombinujete sa AI-em i da zaradite novac. Međutim, nisam htio da pričam samo teoriju i da nemam nešto konkretno da vam pokažem. Nažalost, dug period nisam mogao da nađem vremena da se posvetim razvoju neke AI aplikacije koja može da donese određene prihode. Ali prije 20 dana se ukazala prilika i krenuo sam u razvoj PHP web aplikacije koja u pozadini radi sa ChatGPT-em. Prije svega da objasnim kako sam zapravo došao do ideje za web aplikaciju. Ranije, prije možda 5-6 godina, imao sam problem s autom. Gasio se u toku vožnje i gubio je snagu. Naravno, prošao je kroz ruke 3-4 majstora, radili su reparaciju turbine, mijenjali elektroniku pumpe za gorivo, mijenjali kompjuter motora, osigurače itd. I niko nije uspio da riješi kvar, a pukao sam oko 1000 eura. I tako isfrustriran, odlučim da samostalno nešto probam. Prvi tutorial na internetu kaže da otkačim klemu sa akumulatora prije nego što krenem da čačkam bilo šta sa elektronikom. I ja otvorim gepek i imam šta da vidim. Klema akumulatora je bila labava i kada bi auto prešao preko nepravilnosti na putu, rupe ili ležećeg, ona bi se pomjerila i za sekundu bi ugasila auto, onda ga prebaci u safe mod i zato izgubi snagu. Kada sam pričvrstio klemu za akumulator, to je riješilo sve. Auto je radilo u potpunosti kako treba bez ikakvih problema. E sad, moje jedino objašnjenje zašto majstori to nisu skontali jeste to što je akumulator bio u gepeku, a ne pod haubom kao kod većine auta. Bez obzira na to, problem je bio banalan, a ja nisam imao baš sreće sa majstorima, za koje baš i nemam opravdanja za ovakvu glupost. Ova situacija mi često padne na pamet i svima je pričam, pa rekoh, pošto tada nije postojao ChatGPT, ajde da mu sada opišem simptome ovog problema, šta se tačno dešavalo i da vidimo da li on može da pretpostavi da je problem samo u labavoj klemi na akumulatoru. Uđem na ChatGPT i sve mu detaljno objasnim. On ponudi odgovore i među prvima bude baš ovaj, da je moguće da je klema na akumulatoru labava. I tako meni sine ideja da bi možda i drugi ljudi koji imaju problem sa autom prije nego što predaju auto majstoru mogli da pitaju ChatGPT za savjet i moguće da će im dati neki dobar odgovor ako detaljno opišu problem. Pa možda postoji mogućnost da samostalno poprave ili makar da se informišu i znaju o čemu se radi i šta može biti kvar. Ono što je problem jeste da ljudi ne znaju da napišu dobar prompt u ChatGPT-u da bi im on dao dobre rezultate. Ljudi jednostavno ne znaju dobro da prenesu kroz riječi ono šta se dešava i ne znaju da postave pitanje na pravi način. Da bi ChatGPT dao dobar odgovor, potrebna je određena doza vještine da ga usmjerite gdje treba. I zbog toga sam ja napravio PHP web aplikaciju koja u pozadini ima ChatGPT, a sa prednje strane ono što korisnici vide imamo formu koja pita korisnika za detalje o problemu. Kada korisnik odgovori na sva pitanja, onda ja zajedno sa detaljima koje korisnik unese prikačim i dodatan tekst kako bi usmjerio ChatGPT da pruži kvalitetan odgovor. To se sve dešava u pozadini i korisnik uopšte nema predstavu da je iza ChatGPT. Ali umjesto što vam opisujem aplikaciju, ajde da vam je pokažem. Web aplikacija ili ti sajt zove se savjeta.ai. Tako sam dao naziv zbog marketinga jer sam želio da bude zanimljivo i malo drugačije, pa kao ženski automehaničar koji ti daje savjete, pa se zato zove savjeta. Na internetu sam pronašao ovu sliku koju vidite, ovo na čemu ona lebdi je svjećica, to je dio u motoru koji služi za paljenje goriva. Ljudi koji se malo razumiju znaće o čemu se radi. I kao što možete vidjeti, napisao sam i malo šaljiv tekst. Iako ovo sve djeluje kao zezanje, jasno piše kako savjeta.ai može da vam pomogne i to besplatno. Pa ajde na licu mjesta da testiramo kako radi. Imamo formu sa 3 pitanja. U prvom polju opisujemo šta je problem,
U drugom kažemo da li je auto bio na dijagnostici i koju je grešku prikazivao ako je bio, a u trećem odgovorimo da li je upaljena neka lampica tamo iza volana na ekranu. Kada kliknemo dalje, pita nas za detalje o automobilu. Ovo su neki standardni podaci koje svaki vlasnik zna. Popunimo to i submitujemo formu. I sada čekamo da nam ona vrati neki odgovor. Primijetili ste da je ovo do sada sve bilo bez registracije i potpuno besplatno? I evo odgovora. Možete da pročitate i ocijenite da li vam je pomogao. Ako jeste, nadalje da bi mogao da postaviš još pitanja treba da se registruješ, pa ćemo kliknuti ovo dugme. Registracija je jednostavna, zahtijeva samo ova dva polja. I sada kada smo se registrovali, dobijamo mogućnost da postavimo još dva besplatna pitanja. Međutim, to će biti na vama, da li ćete da smanjite na jedno pitanje ili na nijedno. Uglavnom, vrlo je bitno da postoji opcija za makar jedno besplatno pitanje da bi korisnici mogli da testiraju aplikaciju i da se uvjere da im može pomoći. Onaj ko nastavi da se bavi ovim online biznisom, neka odredi koliko besplatnih pitanja ostavlja korisnicima. Evo sad ću ja da vam postavim još dva pitanja da bih potrošio ove besplatne. Kada smo registrovani, prednost je to što je ona zapamtila onaj automobil koji smo prvi put unijeli, pa ne moramo te podatke opet da kucamo. Vidite kada refreshujem kako se smanjuje broj pitanja dok ne dođemo do nule. Ako kliknemo dodaj još pitanja, prebaci nas na stranicu gdje imamo dvije opcije za plaćanje. 50 pitanja za 3.30 i 250 pitanja za 9,99 eura. Svako kome je dovoljno značila ova aplikacija i ako mu je pomogla, možemo pretpostaviti da će željeti da plati. S tim što mislim da bi cijena trebala da se poveća ili da se smanji broj pitanja. To je zbog onih besplatnih pitanja, da bismo bili u profitu, jer svaki put kada neko postavi novo pitanje, to nama troši novac na ChatGPT, ali to ću kasnije objasniti. Kada kliknemo da platimo, vodi nas na Stripe formu za plaćanje i kada uplatimo, dobit ćemo još pitanja u zavisnosti od toga koji smo plan odabrali. Plaćanje karticom je napravljeno preko Stripe-a, objasnit ću vam kasnije kako možete da dobijete Stripe nalog iako ste iz Srbije ili neke druge države gdje to nije podržano. Vratimo se na aplikaciju i ovdje još imamo istoriju pitanja i možemo da izmijenimo podatke o automobilu i da sačuvamo. I na kraju da se odjavimo. To je bilo to što se tiče funkcionalnosti same web aplikacije. E sad, stižemo do pitanja koliko sam ja zapravo zaradio. A zaradio sam tačno 0 eura. Zašto tako? To je definitivno zato što sam samo 3 dana promovisao aplikaciju. Dizajn ne izgleda kako treba, vidite kako je ovo ružno i neprofesionalno, ljudi ne vjeruju kada vide ovako loše urađeno. I zato što nisam pokušao da postojeće besplatne korisnike konvertujem u plaćene korisnike. Bukvalno ništa nisam uradio kako bih na bolji način prodao ovu uslugu. A zašto poklanjam aplikaciju? Pa mislim da ova aplikacija ima potencijal za zaradu, samo je potrebno posvetiti se tome. Ja nemam vremena pa zbog toga želim pokloniti nekome da nastavi. Zašto bih sebično za sebe čuvao ovu ideju ako znam da je neću iskoristiti? Bolje da je dam nekome ko će htjeti i moći da se posveti. Ako sam ja za samo 10,5 sati uspio sve ovo da napravim i prikupim preko 1.500 korisnika, onda vjerujem da će neko ko potroši makar mjesec dana moći da vidi neke solidne prihode. Ali ajde da se vratimo na aplikaciju pa ću kasnije objasniti uslove kako da osvojite ovaj poklon. Ono što sigurno sve vas zanima jeste kako sam došao do 1.500 korisnika i preko 2.300 postavljenih pitanja kroz aplikaciju. Okrenuo sam se onome što najbolje znam da radim, a to je kreiranje klipova. Odlučio sam da napravim 10 videoklipova za TikTok, Reels i Shorts, napisao sam tekst za sve klipove i snimio audio. Međutim, samo par videoklipova sam u potpunosti izmontirao, završio i objavio. Kao što sam vam rekao, nisam imao dovoljno vremena. Prvi klip koji sam objavio je otišao viralno sa preko 150.000 pregleda na TikToku. I da znate, ovo nije sreća, daj mi 3 šanse i jedna video će sigurno imati masu pregleda. Jednostavno sam naučio kako se to radi. A nije ni uvijek dobro to raditi, ali za ovu priliku je bilo odlično. Ostali klipovi, tačnije 2, prešli su preko 40.000 i ukupno sam imao oko 200.000 pregleda što je donijelo tih 1.500 korisnika. Sve tekstove što sam smislio za te klipove također ću vam pokloniti. Tekstovi su malo provokativni, malo triggeruju, ali namjerno sam to tako uradio da bi se ljudi upalili, komentarisali, šerovali i tako dalje. Zbog toga je prvi video i eksplodirao. Tokom snimanja ovog klipa, kada sam htio da vam pokažem preglede, skontao sam da mi je TikTok banovao prvi klip iz nepoznatog razloga. Uložio sam žalbu, nadam se da će ga vratiti. Ali svakako evo analitike profila gdje možete vidjeti da sam imao preko 250.000 pregleda, čak i više od onoga što sam mislio.
To je sva marketing strategija koju sam imao i mislim da ovako samo treba nastaviti, s tim što naravno treba da se sredi sajt da izgleda profesionalno i lijepo. Pa onda da se radi email marketing registrovanim besplatnim korisnicima kako bi ih pretvorili u plaćene. Naravno da to ima mnogo više od TikTok klipova, ali za saobraćaj i prve korisnike to je odlično i više nego odlično. Ljudi su me pitali kako sam radio istraživanje tržišta. Pa evo, ovo je istraživanje tržišta. Napravio sam demo praktično, jer ova aplikacija očigledno nije u potpunosti završena. I uz pomoć demo aplikacije sam uspio da dobijem neke korisnike. Odradio sam TikTok klipove koji su privukli pažnju i imao sam neku trakciju. Sada je vrijeme da se aplikacija podigne za jedan nivo više i da se radi još jedna iteracija sa korisnicima. I sada kada znate sve o tome kako aplikacija funkcioniše i kako sam radio marketing, mogu da vam pokažem kod i bazu podataka i da vam objasnim kako sam zapravo napisao PHP koji komunicira sa ChatGPT-em i kako sam integrisao Stripe za kartično plaćanje. U bazi imamo 4 tabele. Glavna je users, tu čuvamo korisnike čim postave pitanje pa i kada se registruju. Tabele questions i responses, sam naziv govori o njima, znači tu čuvamo postavljena pitanja i dobijene odgovore. Imamo i car details tabelu gdje čuvamo brand, model i ostale detalje automobila svakog korisnika da ne bi morao ove podatke da kuca svaki put kada postavlja novo pitanje. Kao što možete vidjeti u tabeli users imamo preko 1500 korisnika, a u tabeli questions imamo preko 2300 postavljenih pitanja. Pa ajde sada da se bacimo na pregled PHP koda. I evo nas u projektu, vidite koliko tu zapravo fajlova imamo za ovaj projekat i nalazimo se na indeks stranici tamo gdje se nalazi glavna forma prije registracije. Znači tu imamo formu i ona kroz ovaj proces ovdje, samo da ga nađem, zapravo, da, ovo je ona prva forma gdje imamo na 3 pitanja, a onda ovo je druga forma gdje se nalaze podaci, to jest gdje unosite podatke o automobilu i kada kliknete dalje, trebalo bi da vas prebaci preko JavaScript, evo ovdje je JavaScript, znači preko JavaScript, evo ga, submit car details, to bi trebalo je to, evo ga, prebacuje vas na proces.php, idemo u proces.php i šta ovdje imamo? Ovdje imamo kod koji komunicira sa ChatGPT-em. Znači evo ga API key, znači ovdje biste vi trebali da ubacite vaš API key od ChatGPT-a i trebalo bi sve da naradi. E sad, vidite sad ovdje ja kupim one podatke iz forme koje smo poslali, znači opis problema, da li smo na dijagnostici nešto dobili, da li ima nekih lampica, onda o automobilu podatke, brand, model, godište, gorivo, kubikaže i tako dalje i to šaljemo ChatGPT-u. E sad, ono što korisnici ne vide jeste to što ja ispred opisa problema, ispred njihovog polja, napišem opis problema 2 tačke, onda da li je automobil učitan na dijagnostiku, znači to stavljamo, da li je uključena neka lampica i tako dalje, i onda kažem automobil je sljedeći i onda povežem sve ove podatke koje su korisnici ubacili, a ono što je bitno jeste ovo ovdje što ide iznad i što se kači na svaki taj prompt i ovdje piše ti si tipični balkanski automehaničar, to je zato što želim da koristi takav rječnik, tako da se obraća i tako da objašnjava, ne želim da bude nešto kao stručno, formalno ili tako nešto, zato sam to tako napisao. Govoriš srpski jezik, pišeš ekavicom u ženskom rodu, znači ovo je bilo namijenjeno za Srbiju, zato insistiram da piše ekavicom, jer on inače piše i ekavicom jer vjerovatno ima više sadržaja na ekavici na internetu, i u ženskom rodu zato što se zove Savjeta AI. I dalje piše ti si ekspert za automobile i mehaniku i želiš da pomogneš ljudima, objašnjavaš jasno, prirodno i razumljivo, svaki odgovor treba započeti sa recimo brate moj, druže moje, brale, sad ću te reći i tako dalje. To je baš zato zbog tog slenga da bi se obraćao nekako laganije, a ne formalno. Kaže ne mora i tako dalje, ne odgovaraš na pitanje koje nisu vezane za automehaniku i to je vrlo bitno da ne postavljaju ljudi gluposti pa da on odgovara isto nekim glupostima. Uglavnom, to je ono što šaljemo ChatGPT-u, tu radimo taj request kroz ovaj curl, šaljemo, kada se pošalje, to se upisuje u bazu i to se vraća nazad korisniku da vidi. A onda imamo registraciju, evo ga register, evo je forma za registraciju, forma vodi na register, forma vodi na register proces.php, uđemo tu, vidite ovdje se korisnik registruje, a ono što je vama bitno jeste novo pitanje. Kada se korisnik registruje ima opciju da postavi novo pitanje, to je ovdje ova forma i tu je i JavaScript za taj dio, a evo ga i PHP za postavljanje novog pitanja. Naravno ovo sve može da se optimizuje i da se napiše bolji kod, a ne ovako da se ponavlja kao što sam ja uradio, ali kao što sam rekao ovo je demo i na vama je sad ovo da razvijete i da napravite, unaprijedite i da bude dosta bolje od ovoga što sam ja uradio. I evo ga ovdje opet ovaj isti prompt, isti način šaljemo ChatGPT-u. Ovo ovdje vi možete unaprijediti, znači ovo nije savršeno,
Ove direkcije mogu biti još bolje, još dosta bolje da on daje još bolje odgovore. Sad, ono što je bitno je model ChatGPT-a. Model ChatGPT-a je GPT-4 Turbo, on je jači model i skuplji model. Ali njega koristim zato što je bolji. Sad, kad bismo otišli na sajt ChatGPT-a, sad ću vam pokazati i to. Evo, ja sam ušao na sajt i ovdje možete vidjeti po modelima šta je najviše korišćeno. Evo vidite, ChatGPT 4 Turbo je najviše korišćen, 34,69 € je potrošio i vidite tu ono što sam ja potrošio za ovo vrijeme do sada što sam radio sa ChatGPT-em. I ovdje imate API keys da uzmete, znači ovdje se registrujete da idete na platform.openai.com, tu se registrujete, ovdje napravite vaš API key i onda to unesete tamo u PHP. Sad, šta je fora? Postoji više ovih modela, znači možete koristiti ChatGPT, onaj 3.5, on je jeftiniji, ovaj Turbo je skuplji, mislim da je sad i ova nova verzija još skuplja od ove prethodne, tako da sve zavisi koji ćete model koristiti, koliko će vam trošiti novca. Sad, on ne troši uopšte puno, znači kad neko postavi jedno pitanje za taj odgovor koji dobijete, on ne potroši ni 1 cent ili tako nešto, nisam sad tačno siguran, ali ne troši mnogo i on ide po tim nekim tokenima, ide znači po broju tokena, recimo 1000 tokena košta toliko i toliko. Uglavnom nebitno, imate dokumentaciju, možete vidjeti koliko to tačno košta, ali za 2300 pitanja što su ljudi postavili i što su dobili odgovore potrošilo je samo $35, moglo je čak da bude i manje. Ovo je i sa testiranjem mojim i sa svime. Tako da on ne troši uopšte puno. Uglavnom to je to što se tiče ChatGPT-a, vrlo jednostavna integracija i ono što vas sigurno zanima jeste plaćanje, odnosno kako sam integrisao Stripe, sad ću vam i to pokazati. Idemo ovdje u ovaj file noquestions.php, to je ono kada kliknemo da dodaš još pitanja i evo ga kupi 50 pitanja za samo toliko, kupi 250 za samo toliko i šta je fora, ovdje gore imamo API key, znači Stripe API key, pokazat ću vam i to. Znači kad se tamo registrujete dobit ćete ovaj secret key, onda ćete ovdje napišete ovako da kreira se customer u Stripe-u i onda ovdje imamo da kreiramo onaj payment link. Znači ovo je prvi payment link za ono 3.30 i ovo je drugi payment link za 9.99. I ovdje stavljamo produkt price ID i ovdje produkt price ID i ovdje redirect kada neko kupi gdje da ga redirectujemo i ako ne kupi da ga vratimo na isti ovaj page. Sad ćemo da idemo na Stripe da vam pokažem i to. Evo ga Stripe, ovo je Stripe i sada ako odemo u More, idemo ovdje u Product Catalog i evo ih dva produkta koje sam kreirao, znači 50 pitanja do 250 pitanja, tu su i cijene, znači tu se sve pravi, ovdje se dodaje produkt i onda vi kad uđete u produkt imate ovaj produkt ID i taj produkt ID stavljate tu i onda kreira se taj link. I samo kasnije vidite ovdje piše session 1, ovdje session 2 i kasnije ovdje kaže session 1 URL, session 2 URL i kad neko klikne otvorimo onaj Stripe, plati, redirektuje ga nazad i to je to. Znači kad on plati, redirektuje ga na kupljeno.php, a to je ovdje, samo da vam pokažem to. Evo ga, kupljeno PHP i ovdje imam opet Stripe API key, opet ponavljam, nije dobro napisan kod, vi ćete to ispraviti. I ovdje provjeravamo da li je kupio, ako je kupio onda ćemo u bazu tamo da mu upišemo koliko ima slobodnih pitanja. Znači za svakog korisnika tamo ima number of questions left. I svaki put kada neko postavi pitanje, taj number of questions se smanjuje. A kada neko kupi, taj number of questions left se povećava. I vi ćete sve ovo da dobijete. Znači, sve ovo ćete vi da dobijete, to jest onaj ko osvoji ovaj poklon dobija sve ovo. Sad, rekao sam kako da napravite Stripe ako ste iz Srbije ili Bosne i Hercegovine, Makedonije ili tako neke države koja ne podržava Stripe, odnosno obrnuto Stripe ne podržava tu državu. Znači možete da idete na First Formation site i tamo možete registrirati kao neku kompaniju u Britaniji i da preko te kompanije dobijete nalog na Stripe-u ili imate one opcije da idete na Delaware državu u Americi ili tako nešto. Uglavnom imate te opcije, to je vrlo jednostavno, ne košta uopšte nešto puno, možete da registrujete i preko toga dobijate Stripe. Imate i Stripe Atlas da vam oni kao sve završe i da odmah dobijete Stripe. To je također opcija, a postoji i payment procesor koji se zove Pedal.com. Iskreno ne mogu da kažem, nisam ga probao, ali ono što vidim na sajtu sličan je kao Stripe i radi za Srbiju i za ove ostale države isto. Tako da za rješenje o kartičnom plaćanju imate mnogo opcija, ne morate o tome brinete, samo ko želi to će lako da riješi. A kod za integraciju već imate, tako da tu nema puno brige. Sad da kažem koliko me je koštalo sve ovo da napravim. Prvo, u smislu vremena, koštalo me je, kao što sam rekao, oko 10,5 sati i to uključuje kodiranje projekta, pisanje tekstova za TikTok, montiranje klipova i sve ostale sitnice što sam radio. Sve to ulazi u tih 10 sati što je veoma kratko vrijeme.
A u smislu novca, domen me je koštao oko 100 eura, samo zato što je bio AI, ali vi možete da uzmete .com ili .rs ili neki drugi koji je dosta jeftiniji. Hosting godinu dana me je izašao oko 70 eura, također možete da nađete neki jeftiniji. Ono što je po mom mišljenju bitno, to je što sam na marketing potrošio 0 eura. I na kraju, za čitavo testiranje i sva besplatna pitanja koje su korisnici postavili, ChatGPT me je koštao oko 35 dolara. Pa ajde konačno pređemo na uslove i kako da dobijete čitavu ovu aplikaciju i sve što sa njom ide. Prvo da kažem da vam neću dati korisnike jer moram biti siguran da niko neće zloupotrijebiti tu listu pa da ja kasnije nadrljam. Što se tiče toga morate krenuti iz početka, ali mislim da je prelagano dobiti prve korisnike. Također, hosting, domen, ChatGPT API i Stripe API keys ne dobijate od mene. Trebate sami da napravite domen, osmislite naziv aplikacije, kupite hosting i registrujete se na ChatGPT i Stripe. Ali sve ostalo dobijate, znači dobijate ideju kao ideju, dobijate čitav PHP kod, dobijate tekstove što sam pisao za TikTok klipove, znači sve to dobijate, a na vama je da aplikaciju podignete na noge, da je hostujete, napravite klipove, uradite lijep dizajn, to je vrlo bitno, generalno unaprijedite aplikaciju kako biste imali neke korisnike koji će da plate. Zapravo, ne postoje posebni uslovi da osvojite aplikaciju, samo treba da popunite formu koja se nalazi u opisu ovog videa. Imajte na umu da neću nasumično nekoga odabrati, nego ću pročitati sve odgovore i poklonit ću onome ko mi djeluje najsposobniji da sprovede ideju u djelo. Obavezno me zapratite na Instagramu jer ću tamo objaviti dobitnika 10. juna. Srećno svima!